Kay pacha tukukuypi, Tata Dios waqllachiwanchik, payman astawan k'askanata. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan, tiempo mañakunapaq, suyakuyninchikta mosoqyachinapaq. Allin hamusqa kay munasqa wawqimasi, maychus kasan kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay suqta p'unchaypi parlariwasun maychus kasan Espíritu Santo pogoynin iskay parte. Chaypaq invitayki kicharinata maychus kasan kay libro de Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 nina hinata. Ama piwanpis ch'awchiyachikuychikchu Dioswan mana puqllakunchu. Runaqa imatachus tarpun chayllatata uqarinqa. Pichus aychanpa munayninta ruwaspa tarpuqqa chay ruwasqasninmanta wañuyta uqarinqa. Pichus espiritu munayninta ruwaspa tarpuqri espiritumanta wiñay kawsayta hap'inqa nispa. Tapukuykiñachu imaraykuchus kay apóstol Pablo carta Galatasman qillqasqapi saqirqa fruto Espíritu Santo pogoynin maychus uqllaman referikuspa kasan, pero aychaq ruwasqanqa aychaq pogoyninqa ashkaman referikusan. Es que niwanchik kay Diospaq palabranpi imaynata kay Espíritu Santo pogoyninqa uqllata uqarikun porque kallpallamanta hamuspa kasan tukuy pogoyqa Tata Diospaq kallpanmanta. Hinallataq aychaq obrasninqa ashkaman referikuspa kasan imaraykuchus munasqa wawqimasi ashka huchasmanta tukuy hucha ruwasqanchikmanta hamuspa kasan. Chayrayku nin, pikunachus mana Tata Dioswan kawsakuqkunaqa pikunachus t'aqakunku Tata Diosmanta chayqa rikuchinqanku aychaq obrasninta. Tata Diospaq palabranpi sumaqta willawanchik imaynachus cristiano kawsaynin kanman Espíritu Santo pogoyniyuq. Chayrayku invitayki kicharinata maychus kasan kay libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 y 32 nin ahinata. Kunanqa mikhuspapis uqllaspapis imata ruwaspapis tukuy imata ruwaychis Dios hatunchasqa kananpaq. Ama mich'achikuychikchu judiosta nitaq mana judío kaqkunata nillataq Diospa iglesiantapis. Ahinamanta Tata Dios parlarisawanchik tukuy imata ruwaspa kana Tata Diosta hatunchananpaq. Salmos capítulo 4 niwanchik versículos 7 y 8 willasawanchik imaynataqa paymanta hamuspa kasan tukuy kusikuy. Runas kusirikunku triguta pirwanaman churaspa, vinutapis haych'asqa Tata Dios paykunaq kusikuyninkumanta qanqa astawan sunquyta kusichinki nispa. Kay libro de Proverbios capítulo 31 nillawanchikta versículo 26 y 27 ahinata. Sumaq yachaywanpuni imatapis parlan, kuyakuywantaq k'achata imatapis yachachin. Payqa familiamanta imanchus kajtinpis allin rinanta qhawan, ni hayk'aqpis mikhuykullanchu mana payqa ganakusqanmanta. Tata Diospaq palabranqa aswan hatun pogoyniyuq kasan kawsayninchikpi. Chayrayku nin ichari iskay carta Timoteoman capítulo 1 versículo 7 parlallantaq ahinata nispa ahinata. Tata Diosqa qowaspa kanchik mana manchikuspachu Espíritu Santunta, sino qowanchik munaywan kawsakunapaq.
Chayrayku munasqa hermano hermana, pichus kawsan Espíritu Santuwanqa ashka puquyniyuq kanqanku, chayta rikuchinchik kawsayninchikpi, pero pikunachus mana kawsakunku Espíritu Santuwan mana uqhariya tinqankuchu allin puquykunasta. Al contrario, uqharispa kanqanku aychaq obrasninta. Kay libro de Romanos capítulo 3 versículo 13 al 18 nin hinata. Tonqorikunqa, kicharisqa, kabashcha hina, nisqankuwan ch'awchiyakunku, parlasqankuwantaq katari veneno hina. Siminkuqa hunt'a kashan maldicionwan, haya parlaywan ima. Usqayta rinku runata wañuchinankupaq. Maypichus purisqankupiqa allin kawsay mana kanchu, astawanpis ñak'ariylla, sunqu tiyakuyta ñantaqa mana riqsinkuchu, Diosta manchachikusqa ni yuyayninkupi kanchu nispa. Chay puquykunasta munasqa wawqi masi, tarispa kanqanku pikunachus mana tata Diosta reconocinku, pikunachus mana tata Dioswan kawsaqkunaqa, porque tukuy atayqa, tukuy autoridad hamuspa kasan Señor ninchikmanta, tata Dios ninchikmanta. Espíritu de profeciapi noqanchik tarispa kanchik, Elena G. de White, escritora, saqespa karqa kay tapuykunasta. Yachaykichu imaynatachus Espíritu Santo ashka tiniyuq kanman kawsayniykipi? Es que Espíritu Santoqa kawsayta qushan Cristuman almanmantaq. Mana chayqa ni Cristuwan parlarikunchikchu, nitaq paywan rikunakunchikchu, pero Espíritu Santoqa askaykusan sunqunchikman, chayrayku payqa llank'arispa kasan noqanchispi allinta puquyta ruwanapaq kay mundupi. Pikunachus mana paykunawan tarinku chayqa difícilmente tarispa kanqanku munakuyta, kusikuyta, pacienciata, benignidadta, kuyakuyta nispa. Es que Espíritu Santoqa ashka atiniyuq kasan, porque payqa munasqa wawqi masi, pakaspa kasan tukuy mana allin llak'aykunasta. Pero sichus runa uqharikunqa noqap utusqay kay puquyqa nispa chayqa, k'ayamincha chay runaqa. Puquytaqa uqharispa kanqa, pero mana Espíritu Santumantachu, manchayqa aycha ruwasqanmanta, aycha puquyta payqa uqharispa kanqa, porque payqa tukuy atiniyuq alabakun chaymanta. Chay maychus kasan utusqa aychaq obran chayqa, k'ayamincha uqharikullanqataq nin aychaq obranta. Chayrayku nin kaykunapiqa chay aycha sunquqa kutirispa kanqa aycha rumiman. Munasqa hermano hermana, aswan importante noqanchispaq entonces kawsay Espíritu Santuwan, sapa p'unchay mañarikuna tiyan tatanchikman t'akaykamunawanchikta Espíritu Santunta, noqanchik kay hallp'api obranapaq allinta. Sumaq puquyta tata Dios rikurinanpaq sapa huk wawasninpi. Espíritu Santo ofrecewanchik munayta kusikuyta, chantapis pacienciata, benignidad nisqata, llampu palabrayuq kayta munasqa wawqi masi. Entonces makisninman sapa p'unchay noqanchispis rina tiyan, haywarispa tata Diosman sunqunchikta, paytaq yanapawaspa kasun kay hallp'api Espíritu Santuta churaspa noqanchikman. Ama ni hayk'aq sayk'unachu allinta ruwaspa runamasinchikta, porque tiempunpi puquyta noqanchik uqharispa kasun, tata Diospaq ofrendasqa hinata. Entonces munasqa hermano hermana, chayta uyarispaqa noqanchik yaykusun kunan maychus kasan kay desafío misionero nisqaman. Tukuy ima uyarisqanchikta ruwana tiyan, llank'arina tiyan, por eso chay phisqa wawqi masiykita waqllarispa yachachiy imachus kasqanta kusikuy, imachus kasqan munakuy, imachus kasqan paciencia, llampu sunqu, chantapis kuyakuy, ajinamanta
Ichapis waturikuspa, apaspa mikunata, apaspa azucarto yanata, wawqimasiykita waqllarispa, rikuchispa kay maychus kasan Espíritu Santo pogoyninta. Nogawan tinkunakusun watejmanta ayat. Espíritu Santo, kay pallachun creyniykita. Junt'achichun sonqoykita suyakuyninwan. K'alla tinkunakusun kuska kay chunka p'unchay mañakuypi. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan.